Shalom, selamat melambi lako kita mintu sulanasang dendo pak tatontong masakke lan pak kaboro na puang tapuang Yesus Kristus. Selamat si tamu lantai kami nombanta ulendui renungan harian Toraya Senin 13 Juni 2022. Tamane umbasa itu sangatan kada masero na puang matua la mesura madatu mai komita palaku pak tunduan tamas sambayang. O puang hambek mamaselan kadatuan suruga rampokan lante melambi totemo puang mak kurde sumanga mak pole paraya mati olo malabi mi belana ya tu mintu una pak kaboro mi tontong bang payan lan mintu sulapa katuangki totemo puang laki bahasa sia laki nandung tu sangatan sura madatumi lami popengkarang tu puang penama salo den no pak na launa rang itu penangki anaya teka ada laki basa lamin na lainan lan mata pak perangingki sadiamo kan la umbasa itu kadami puang lan sangana Yesus Kristus di masambayang amin. Ia tu pak basanta lah di basa ia mutumangka di pasak ke alam mai Efesus pasal 5 ayat misa saya lako ayat 20 misa ane tu laku basangki lante melambi to temo ia mutu angka misa saya lako angka talu na kuatu kadanna pong matua ia moto lada di komito unturu puang matua susi anak-anak kaboroi sia lolang komi umpak pekitanan pak kaboro susi Kristus mangka ungka masei komi sia mangka usorong kalena belanna kita mendadi pemala sia pesuru tubuh sarungu olako puang matua apa ya tu gau salah sia mintu penggauran marutak batu kabasisiinan dana den len disabuk kumua den komi umpogoi susi tugau si patokna to masalo amin. Siulo solanasang tu napakaboro puang matua lante pak basanta di pokada tu da dua rupanna penggaurana tolino nenek dadi di sia ditiro ia te duang rupa penggauran pantan senga atau ruanna sia penggaron tosanna ia tu misa menggaron tolan arang na puang matua belan na unturu puang matua umpatongan puang Yesus ya na ponoi penamas halo na ia tu misa na pa menggaron tolan kamalilinan ia mutu tomanoka untarima puang Yesus ulu tu tombang aluk kasalamaran sia nakabuk pakuasa kamatian belan nasi sengaran penggaron tosanna ya moto an nasi sengaran duka buanna lako to umpogoi ya tu tuolan kamalilinan ya moto to umpogau bangka kadaken sia mintu penggauran marutak umpogau penggauran megigiran mau lelian tangke batuan syarongga maapangan buni basisi ina sya menomba lako diata ya tutotualan penggauran ya te manasa tangla umpomana aparentana Kristus syulu solanasang ya tutotualan arang na puang matua tuolan kasialamasian sia tontong umpapayan pak kaboro ondong pa tontong makaritu tu laku sukaran aluk na puang matua matumbayan nasi patu diangkaran tu pak kaboro belan na ya moto tu sangka pak tuladanan diomi puang Yesu tu mangka umpemalaran kalena mendadi pesuru tu ulendokan ki diomi kuasa kamalilinan belan na dosa lan ayak karua saya lako kasera di pamata atak kumua mangka moki na pemasyangi puang Yesu na ya tu buah kamasyangan ya mo tu kameluan
kamololuan sia kamanaparan. Sialan Yohanes pasal karua yang angka 12 nakua pong Yesu. Aku mo tetu arang nalino. Minda-minda unturo na. Tae na lalumingka lulako ludio mailan malilinna. Sangadinna laden arang katuan dio. Sulo solanasang. Tapeng kolay mito Kristus. Anta tontong tuo siya lumingka lan arang na. Amin. Tamas sambayang. O ambe ki do suruga ki pudi siya ki pakalabi tu sangami puang. Mamase ko mila ko kami minto panampa malabi mi. Tontong mo ko miopong umpabata kan ang kitontong uling kan nite katuang kisituro lalan pa porayami. Kisorongan minto kaleki. Kisorongan minto angga katuang ki mati kalemi puang lanti allo laki patulako. Puang penamasalo si solangkan lan minto katuangki. Pagari itu salah budangki puang. Ia mo tetu pas sambayangki. Lan sangane Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silo solanasang salama amelambi. Deno pak tatontong masak ke maya. Malaga-laga solanasang kelingkan itu katuan talante allo. Salama lago kita minto solanasang. Shalom.